ibandla lonke likaKristu uJesu. Amen. Ndibulise komama, ndibulise kootata bonke, Tata uFante ndibulisa egameni likaJesu. Amen. Baba uJofa ndiyakubulisa egameni likaJesu. Amen. Xa ndijongile ngamanjwa kodwa akhoyo namhlanje amatata. Egameni likaJesu. Apa ngotata. Egameni likaJesu. Andibonke abantu siyabulisa ke bazalwane egameni likaJesu. Bulisa kobhuti bonke. Ndisathe kodata bantu. Awu amen. Ndisakala lo mbuso musemndlu egameni likaJesu. Amen. Ndiyabulisa kakhulu ke bathandekayo kodata bonke obhuti osisi uSunday school ngegamani likaJesu waseNazaretha. Awu amen. Ndibulise ke komama bonke ngegamani likaJesu. Amen. Buliselani bathandekayo ngegamani likaJesu. Buliselani nje nonke bathandekayo egameni likaJesu. Amen. Bulisintombi ke egameni likaJesu. Haleluya. uSunday school ngegamani likaJesu. Amen. Bulise kumapostile bathandekayo ekhona phakathi kwethu egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Kushumayelekile egameni likaJesu. Segqibile uThixo. Kanti yashoda. Ekhona umthingi yashoda ugqibile uThixo. Segqibile. uThixo wethu ugqibile. Akaphikizwa ke ngezwe. Hallelujah. Andibonga amandla kaJesu. Hallelujah. Kuhle bazalwane. So ndibulisa ngegama likaJesu. Bulisa nkosikazi kaBawujaha egameni likaJesu. Amen. Siyabulela mama egameni likaJesu. Wow. Nesibindi egameni likaJesu. Bona ke lo muntu wenyana ubinjwa siqondo egameni likaJesu. Ngibonga lo mzalwane sinamandla engazivelelayo. Egameni siyakwamkela ke egameni likaJesu. Sibonga uThixo nangawe tatami egameni likaJesu ukwazana naye ngoba ayivamanga into kodwa abaqale basindiswe kunomama. Ayibonga amandla kaJesu. So lento ke uye wayibona wayihalela nonkosikazi ukayibona amandla egameni likaJesu. Ayibonga so ngoba ndiyabona lediza seyidokile. Bayazi abantu abagebhulayo into nathi bhethwe inyuka elabuleni. Nithi into lokuyithiya. Hayibo kaloku sithetha lenyandi yanazi nogebhula nini. Benza preacher. Ibona le logo idolika lento yenzekayo. Nakubaza sonke sisasilila. Sikhali nyembizo uTomatito. Thithi ngwele feke alibonga amandla kaJesu. Kodwa uYesu njavele. Haleluya. So nonke kabathandekayo. Egameni likaJesu nize kuye. Haleluya. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu eFanti. Siyabonga kakhulu sesicini. Laqhama kwithimbi la ufumana nasefoni. Siyakhangela enqababhizi haleluya. Siyabulela uThixo. Uba uhambe wabuya ke uba umazaleni uthe ndiyokhonza sopostini yawaye namhlanje usentsongo ke baba uyokhonzisa khona kaloku sine-branch nabhayizimali abantu basengqamako singabapha ingqamako nathi sizalele pha sakulela pha sayomentsongo egama
sokuze ngama kodwa ayikho le nkonzo abaseqonqa bayayazi nabayantonga ziyafika egameni likaYesu egameni likaYesu haleluya so siyabulela kakhulu ebantwini manje mayibonga manje haleluya ntoweni izandla namzalwane kuhle ke bazalwane ndingutata walapha ke egameni likaJesu ningangibona endimeni bendibushumayela ngoku I think 4 hours back so bendibushumayela 4 hours back so egameni likaJesu so ndiyabona ndiyaqhubeka amen Yesu kuthembakele uThixo wethu siyabulela kakhulu sibali man uyabavusa abafile uThixo hayi ngoba abantu bengazuye ekufeni kodwa not ngokuthakatha senjini not ngokuthwetyulwa kompori gqwika lendizamile hayi kona man ngoba ukufa kudaliwe ndikona bathandekayo kodwa hayi ngoba nje sivele nje kulala kuthethweni into hayi ngoba sisinzwa ndingayishumayela loo nto nabazalwane ndiyiveze ya mandiyiveze ndandifani egameni likaYesu kancinci nje uyibonisa into yoba andifuni siphume kwake kwenzeka ingxaki kusweleke icegu but abazalwane ufa njani ethandaza kangako haleluya so loo nto isezwini alibonga igama likaJesu kodwa ngendlela nje right amen ya haleluya malibonga igama likaJesu so ngendlela enze njani ya ngendlela right alibonga igama likaJesu ya ngendlela nje enze njani right cela sikhile imizekelo chapter 22 verse 2 Jumayeli chapter 9 verse 1 andizoshumayela ngezinto xa ndifuna ubonisa nje ukuthi sinuhlobo lunjani egameni likaYesu amen siyabulela kakhulu ngabazali basekhaya elitsha ya egameni likaJesu indawo iyakhula indawo sinayo bazalwane siyifumene egameni likaYesu uthulela ngokhala haleluya so sinayi bathandekayo ningaboni ngathi isixinene haleluya ayimandimlindi so siyifumene indawo egameni likaJesu yokukhonzela zithule ezi haleluya ungisezitambeni kalokazi ayingalunganga ngizitambeni yeah haleluya so sifumene indawo sisayilungisa bagcwele indawo teqaqa egameni likaJesu besiyilungisa ngeqala izolo ukuyoyilungisa ukwenzela ukuba ithi ifike iPasika kungenzeka kule veki yeSunday singabe singenela kuyo egameni likaJesu kungenzeka kwenze amahlandla Nkosi egameni likaJesu ningabhudwa la nkonzo amahlandla ningabhudwa la nkonzo amahlandla ndifundele ke egameni likaJesu kuzoba khona nomshumayelo osuka kwenye indawo sibabalo andiyazi lento kwenzeka ntoni lento kazi gawo uzolungisana egameni likaJesu ithathe yonke egameni likaJesu haleluya hamba nayo kasi hamba nayo funda ke qeda wathi iyemizekeliso chapter is number 2 thoba sibaba kakhulu ya funda ke thatha imali lo imizekeliso 22 ya imizekeliso 22 yes thoba boy thoba kakhulu ya funda ke umuntu osisityebi nomuntu olihlwempu
ikho into ebadibanisayo. Umuntu osisityebi nomuntu etheni olihlwempu ikho into enze njani ebadibanisayo. Ngamazwi onamkela abantu bafika baqala balapha ebandleni siyafana siyalingana. Nikhona bathandekayo nonento nongenanto siyafana. Nikhona bathandekayo. So ningalinde into yoba abantu abasindisweyo banxiba kakhulu okanye abantu abasindisiweyo abangathi banemali endimatsha siyafana. Nikhona bathandekayo. Otheni onento notheni nongenanto kodwa senze njani bathandekayo siyafa. Ithi iBhayibhile ngo ikho into etheni ebahlanganisayo. Malunga abantu uJesu ophangelayo nongaphangeliyo kodwa senze njani bathandekayo siyafana. Amen. If ufunda lapha ke ngizoyicacisela yonke lento bibheka kodwa kodwa ithi nje ngenxa yesibhalo olihlwempu notheni nosisityebi ikho into etheni ebadibanisayo. Ngicela ukulapha nkosikazi. Ya Umuntu osisityebi nomuntu olihlwempu ikho into ebadibanisayo. Nokunesihlangu esinye wamkelekile ebukhoneni benkosi. Nokunelokhwenye wamkelekile ebukhoneni bantoni benkosi. Noba unamali wenze njani wamkelekile. Amen. Noba ngabe uphuma endlini enye kodwa ikho into ebahlanganisayo ababantu. Amen. Funda ke Kaloku bobabili badalwe ngundikhoyo. Ileke ngoba bobabili benze njani? Ithi into abahlanganisayo lento ibahlanganisayo noba bobabili batheni badalwe nguThixo. So ngamanye amagama ke ngoba isenza sibe mntumnye kasebukhoneni. Isenza bathandekayo sibe inhliziyonye kasiphi bathandekayo kasebukhoneni. Ngoba sitheni sivela kuThixo. Bayazi abadala nqonda ama-2000 ayazi bakhona ingoma ethi akumntwana. Ama-2000 nqonda uyazi bekafike ethi akumntwana. Ya wabona usibali ethi ayiqhubeka ithi akolomana. Ngamanye amagama ke ngoku ithi le nto yiba ngumzalwane as long as ufikile edimanisration khululeka ngoba likhaya labantu eli. Nawe likhaya lapheli. Nikhona bathandekayo. Nilama nabathandekayo. Noma ufika izolo uyafana nogqibitanyeze la. Kodwa nisandiba kodwa bani noma ufike namhlanje uyabafana nabagqibi 6 years okanye bagqibi 6 months betheni bela khululeka ukhonza uThixo balendlela bamkhonza ngayo aba. Ngoba ubani wenze njani? Balekile. Nikhona bathandekayo. Nolila noma usewulila sizawulila nawe usukela namhlanje. Ubuyahleka sokuhleka nawe usukela nini namhlanje ngoba into esihlanganisayo lizwi likaThixo. So ngamagama ke akho ufikayo wonke umuntu wamkelekile ebukhoneni kwanento ubekho ithi lo nto uphelelisile kulento ngoba into esihlanganisayo lilizwi likaThixo. Ayikho into enophinda niyifumane ke nabo bakhoyo bafike le nto inje. Nawe ke bamba le nto ngokubetheni inje. Ubibancedile abanye kuthi ukuthi nawe senze njani sewuncedile. Ngoba le nto isihlanganisayo bazalwane lilizwi likaThixo. Yeah, funda ke ntetho. Verse number 3. Yeah. Umfo ohlakaniphileyo uthi akuyibona isizingozi ayiphele. Yakana ngokuthi umfo ohlakaniphileyo uthi sakubona ingozi siza enze njani ayiphele. Ngamanye amagama ke ngoneyiphi ingozi ehlangana nayo gada ke ngokufumane kusebukhoneni. Ngoba umuntu ohlakaniphileyo
ohlakaniphileyo ukuthatha inyawo zakhe athatha inhliziyo yakhe athi bukhona ubungozi ngaphandle kodwa mandifele ebukhoneni. Ohlakaniphileyo uyayibaleka ingozi ngaphandle. Yebathandekayo ayingoba sinqathu intoba sinxibe izisuti sinazo sinxibe inyawo zethu sibe sebukhoneni kunengozi ngaphandle. Ayingoba siphelele kubomi intoba sizohlangana apha namhlanje sithathe imali zethu sisebenzise zona. Hayi bazalwane, kodwa sigade into ethi kunengozi ngaphandle kodwa ohlakaniphileyo uyayibaleka ingozi. Ohlakaniphileyo nangoke nje kodwa iBhayibheli lithi nje kwenze njani ohlakaniphileyo. Ngakhomelela kuhlobo thulile ingozi ekhoyo. Ingozi ayaziwa nguye. Uba kahle yintoni ebangibani belapho. Nikho bathandekayo. Ngamama kango ndibuyisela into ngoku mayihlale lento ukuthi unabangela ubebe lapha yintoni. Nikho bathandekayo ngifuna yena uThixo. Noma bangakuhleba ke ngokaba bakhoyo kodwa into ingalahleki isizathu sokubekho. Noma bangangakuthanda ukuhlala eceleni kwabo kodwa isizathu sokube lapha singakulahleki. Endeni prasanta la babasa. Nikalabathandekayo. Noma bangawuqakelela ngokabantu as long as uThixo uvulile umnyango ingenza lento kumele sizathu sokumkhonza. Abantu abaninzi bazalwa once walahlekela sisizathu somkhonza uyawugive up endleleni kodwa once wasazi isizathu soba ohlakaniphileyo uyayibaleka ingozi. Yawuhlala songaphangeli kabeka ujonga abantu bengathi ubuye emlungwini. Akunxibise uThixo aqume intoba awunawo umsebenzi. Aqume uThixo intoba abantu ophila nabo abasekho abakuzalayo. Aqume uThixo abantu okhula nabo babafuni ngoba ohlakaniphileyo uyayiphepha ingozi. Mhlawumbe ngamadivine size ngengxaki kuYesu. Kodwa izingxaki size ngazo sivele sathi sifika kuYesu sambona indawo yokuhlala neyokukhonzwa. Nasi sizathu esibangela umuntu amkhonze uThixo ohlakaniphileyo uyayiphepha ingozi. Andiphinde ke ndithethe ngicole nani. Mawube ukona abantu abamkhonza uThixo nje just ufana. Kube khona abantu abamkhonza ngoba benesikhilelo sokumazi. Lento kwenza ishumela namhlanje. Umbamba uYesu sowedwa. Bamubuza bamba umkhonzelani ngathi alenzi into nje. Itho ohlakaniphileyo wenza njani? Uyayiphepha ingozi. Once ubambe lo gama laba ohlakaniphileyo uyayiphepha ingozi. Okwesibili uThixo akafuna entyebileyo akafuna theni ufuna oyaziyo lento akuyo. Uyawuhlala. Nasi isizathu. Hallelujah. Kamazi ke ngokonamkela nevandi yanamkela mosithi namkela ngenxa yezwi. Nokuthi ke ngokintoni ezolihlalisa, intoni ehlalisa abantu. Yintoni ebenze ubomi baqhubeka nanke amadivine yanikhumbuza nibakhona. Yintoni unobongela bomkhonzo uThixo. Ohlakaniphileyo uyayiphepha ingozi. Ungamkhonza uThixo bengathi uyenzelelelwa. Anendiva kodwa basikhala. Ungamkhonza uThixo ibe ngathi wenzela ubani. Kodwa umkhonza uThixo uthi ohlakaniphileyo uyayiphepha ingozi. Nansi into bangibasi umkhonza uThixo. Yiphinde. Verse number 3. Yeah. Umfo ohlakaniphileyo uthi akuyibona isizingozi ayiphethe. Uthi akuyibona isizingozi enze njani? Ke yena ongaqondiyo uthwabaza yakungena kuyo. Akuthoba mavuso. Ohlakaniphileyo mamuthaka wenza njani? Ungamkhonza uThixo bazalwa nabantu bengekho ngoba ugadi ukuthi kukhona ingozi.
and ke umuntu ogada ingozi uyo zilumkelayo yena noba singakuncitha thina sithi into lento yakho mathani kodwa uthi hey aniyazi into enkulu ohlakaniphileyo uyayigada lo ingozi and uyayiphepha lindini ngokizwi ya yena ongaqondiyo uthwabaza yangena kuyo aze ke ave ubuhlungu yilonto ningatsaya ke bazalwane niyandibona manje ningathathi ningatsaya manje ukuthwabaza uhamba njengomuntu ongaselanga manzodwa xa ungaselanga manzodwa bosi uyazi kunabantu abathi mina ngikwazi uthetha alikwazi umuntu ngowendivisa ubuhlungu kodwa mhla wasela labantu ubese into ethi yeke ufuna noyithetha wawusithini yimini yami namhlanje asikubuza kusasa lithona imletho angixolele andizazi bengingenwe yinto uyazazi hayi ngiyami uyofuna amagiyo ukuzigiva kakuhle hayi manje bazana nindima kodwa ukubana bangogqwayimpi xa bengaselanga menzodwa indlela ligwala ngayo kesopha kodwa mkhumbulo zosazi ukuthi yewe xa uthola bekuthetha ithanda beklala benamhlanje benamhlanje kodwa hey ingxaka yiyo lo muntu bese amanye amanzi uthetha kuthetha fika isincanda nje hayi imali chance yami namhlanje ndikabazana sonke ngokumadivine amahle bandlali kahle senthandekayo uyesu sikholwa abanye abantu bafika kade besikhilelo soba simkhonza ngoba wasifela abanye bafika kade besikhilelo soba simkhonza ngoba isihogo esikona bathi abanye sazalwa kuthiwa sikhona ndikho athi omnye benesikhilelo esithi andizuba nento nalo satana ndabe ndikunye naye mos ngamathene panisana thina ngazi sibe khona ke ngokwesikhilelo esithi athi omnye ngesikhilelo sakhe kwawuthi umoya mos inyama yakhe kudala esemhlabeni umoya mos lokutsha nokuba kuthi umphefumulo inyama yakhe kudala idliwe sibethu ngoba le ndoda inesikhilelo sasesiwongweni nikanabazalwana Sinobe ngoku nansi yonke ndibuyisela lezi kumavesi amancinci oba usazi isizathu sokumkhonza uThixo. So ba into lebangela ukube khona funda xa ithi yenza njani ukuphepha ingozi. Ingozi ke awuyivikeli ngexesha eseyisenzeka ngayo ngoba usengangabuyi. Usengangabuyi. Ngoba uyivikela ingozi ngekenzeki. Noba kungavela ke ngohlobo lulu lengozi sekudala ukhobe wafama ngani ukuthi noba kungathi akuhlinto benkulunkulu ubhubhane wabantu kodwa sele ngixhobile sisizathu sokhonza uThixo. So noba kunganetha noba singakunetha izinto kodwa singakulahleka isizathu sokumkhonza kunengozi ezayo. Keyena ongaqondiyo uthwabaza yakungena kuyo aze ke ave ubuhlungu yilona ongaqondi uthwabaza ngamagama nehambo leyakhe yambikile ayongena kuyo kodwa ithambakele inkosi yasezulwini yena yedwa madoda wasifela wasihlenga sangabantu abantwini sesilahlekile ngiphandle sasizizinto sasizilahle ngaphandle sasimilahlelo ngaphandle sasizinhlanga kodwa ngale igazi likaYesu sabizwa sangabantu sanabeke egazini likaYesu phakathi kwenhlanga sasizisho phakathi kwemilahle ngaphandle sasiya phakathi kwokungcola sasinakho kodwa namhlanje singaba sezulwini sibizwa ngoba singonyana sinesabelo ngenxa yakho uYesu wafayo madoda siyahlala ngasekunene kwakhe
Yenza thina singabathenjiweyo ezulwini. Abathenjiweyo. So benifuna uveza loo nto. Benifuna uveza nje loo nto. Jeremiah chapter 9 verse 4. Chapter 1 verse 4. Benifuna nje uveza loo nto. So, apa ku 2026 yoma kuma amakorana enkana athi ndiyasazi sizathu soba ndibe kuyo. Ndiyamazi ndimbonile owangife Kalvari ekha ndiyamazi ndimbonile yena owangifela eKalvari. Zibe zifika izilingo xa sewuphakathi kulelo ndithi safe. Nifike kakuhle ndinendawo yami yokulindela. Nifike kakuhle ndinendawo yami yokubalekela. Nifike kakuhle ndinendawo yami yokusimela. Uyingqondorha yakho liliwa lami wena. Uyindawo yami yokusimela, uligugu lami, ulikhakha lami wena. Nalipashathani bababasha. Hayi basa kuyindawo yami yokuhlanganisa noma zembetha. Kodwa sendifumene madoda indawo yami yokubalekela. Ufike late Sathane ngoba sendinendawo yokusimela. Ufike late. Matimoni ehlasela yamazi angithangali angesabi engayethwangi yana jimbonile owangifela eKalvari ekha. Yabona uzohamba nayo kufikela kule ndawo yabakhona endimbonileyo. Ngoba ngathibona ngahlasela kodwa sekhona sendimbonile. Ngoba ngabe imbeko ndingatshiswa ngamalanga sekhona sendimbonile. Ngoba ndingatyilisela madoda sekukhona sendimbonile. Asiphiki into abasizongena emanzini madoda kodwa ngalo sikakhe. Asiphiki into abasizongena emlilweni kodwa sizotha nomwele. Ufike late Sathane sekhona indawo esendifike kuyo. Ufike late Sathane sekhona indawo esendifike kuyo. Sizokhulelwa kodwa abantwana basesulu bengavele kuthini. Samanele peshathani babasha. Ngoba ngabe sizongena kona esibhedlela kodwa choboze ngoba sesisendaweni yethu. Ababaleki ingozi babalekela kuye. Ababaleki ingozi babalekela kuye. Ababaleki ingozi babalekela kuye. Hlalani phansi mshumayeli. Mamela Sathane ufike late. Azothakatha abathakathayo kodwa hayi azidalanga zendini. Sendisendaweni madoda. Undiyeke kaxesha bengena ndawo ubalekela. Sendisendaweni. Undiyeke kaxesha ebendisazulazula phandle apha kodwa sendisendaweni. Undiyeke kaxesha ndesengabiyelekanga kodwa sendisendaweni. Lethwala ekubalekela kuyo. Lethwala madoda elakelateliswa ngabakhi kanti likhethekile. Lethwala madoda elakelateliswa ngabakhi kanti linikele mbongo. Alamashathani babasha. Lethwala ekwakhiwa ngalo. Lethwala ekwakhelwa kulo. Lethwala ekuzimela kulo.
1. Wafika lethi sathana ngoba sisesayinto sokuyesu ethola naye. Akunezinto lelufani esizithengiswe koHatebe. Wathi uHatebe akakwazi ukuphila ngedlula lapha. Yes, asihlaseleke ezinto sikho. Kodwa madoda bathatha into abamvezi Yesu athini. Wathi ukuphila kwakhe wayindawo yethu yokubalekela. Simxelela isimo sethu asethwane. Simxelela imeko yethu asethwane. Nabafundileyo nabangafundanga lento ifike bathwane. Nabanezinto nabangenazinto lento ifike bathwane. Nababulelekayo nabakhululekileyo lento ifike bathwane. Izani kunonke mina nibulelekayo endisingo yokumthwala nawuyethulela. Izani kunonke endibulelekayo nendisingo yokumthwala uyasethulele uYesu. Sizebalekela kuyo ebalekela yonke themba ebaleka kusaba nezinto nabangenazo kusabakhulayo nabaphilileyo kodwa ngefika uYesu abembathi kusabahlazekileyo nabamthokekileyo kodwa ngefika amadoda uYesu afika abakhona thandekayo kusabangenathemba kodwa ngefika kuYesu alibuyisele ithemba. Nako umntu madoda ekumele ukubalekelwa kuye. Nako umntu madoda ekumele uthengiswa yena. Nako umntu madoda othwana naye abantwana bozulu. Haleluya, haleluya. Satana natali basa siza sikali nyembezi sizakizekizitandekile kodwa vele umntu madoda uYesu athi kudala nokulindile siza sibuleleka avele umntu uYesu athi ndinayo indawo yakho uze madoda ugwedekekile athi uYesu ndinayo indawo yakho uze ungenathemba athi ndinayo indawo yakho esungemane kushintene athi ndinayo indawo yakho. Sashinyiwa sasemakhaya ngoba zazisendlelento sashiva silena zabathandaze ngoba naso siyaphelelwa sashiya amasiko wasemakhaya ngoba nawo kangasilungise sashiya izibingelelo zasemakhaya ngoba naso sisishintanga sabalekela kuye. Haleluya, safika ezuluzane aliphelelwa ikafika Yesu elaphithenayo namhlanje lisebenza umsebenzi aliphelelwa. Ingozi
sumena amavembosi baleka ixesha lisekho. Ixesha lisekho. Ayinayo age ngekudala sayeka ngasindiswa nge-age of 13 years kodwa namhlanje ngisabona mthele Shanta, lebre shanta. Bayasindiswa nabantu abakhethekazi ngoba le nto yasezulwini imali iminyaka usuka lukho ngexesha afike ngalo ngexesha into sekufuna ngalo ngexesha afike ngalo ngexesha into sekudinga ngalo. Hallelujah. Sitsho njengoDavide madoda athi bavuka bakuthi kumasini ebele babashaka lebeshaya bavuka bakuthi kumasini endlika Yehova inyawo zami zifike zema inyawo zami zifike zema bavuka engekayo bathi ukukholwa kwakhe wamenzela nejwayenge kafike wathi mesefika wathi inyawo zami inyawo zami sonwaba singekayo kodwa sikukhuluma kwethu ngokuhamba abasezulwini bafuna baphakamayo elipapashakalibamashuamathetha elibizwi lenkosi ndekakaze akasekhembini abekela bucala ngenxa yethemba babe nalo liyibhenge babungangena abathengisayo babe bangangena babathumizela ukudla bakubathumito bababekelwe bucala nezinto ezingamagugu kubo zazingangeni ngenxa yesimo babebuso bakungangena abavizitayo bakungangena abazalwa nabo babebeke i-island yabo yodwa kodwa namadoda phakama ukuthi ngeke siqalele lapha ukuze sife siqalele lapha ukuze sife ilibhenge ahlalela ukukholwa aphakama isimo sabasishintshanga isimo sabasishintshanga iphenge lisekho kodwa phakama iphenge lishintshanga kodwa kama ukukholwa. Shemendele presha talababasha ulababasha teleme kasai ilababasha talibabasha ayini background mathota engaphezulu engenamsusa nguYesu ngoba sakhula kanjani kodwa masefika kuye udinga amahlazo esinawo udinga izinto esasinazo udinga ukubuleleka besinabo ingaphakama lamathota inteko yabo ayitshintanga iphenge lisekhona kodwa kumele into yoba uba sifike lapha siyawuba aphakama ngokholo nembone phakama izulu laphakama nembone phakama izulu laphakama nembone phakama izulu laphakama izulu laphakama izulu laphakama. Ngenxa yecondition abakuyo kwabe asifuni nabayayo asifuni nababavizithelayo asifuni nokudla okunobasela hayi bazalwane kuyangishumela kwabanye abantu namhlanje ngoba ibona nathi abantu bakubhekelele ngoba bethi ngenxa yenhlupheko kuyo ingangathi ngasisulela ngenxa yezinto ezisezikwehlela babaleke nebantu abathi bathemba ngoba bajonga into yoba imeko kuyo ingabasulela kanti nawe uthanganga umuntu okesimo banqandane bebodwa ukuthi imeko kuyo ayithimbi basiweko uzala uDavide lilibhenge yakwatheshe nguThixo wafelwa ngabantwana wafelwa imfuyo wafelwa intolo bebenayo wahlala ngamathumba nabatshoni bakhe behlala nabo ikibeza kuye bathi xa unje uyaxoka ikholiso
mission zikubethi izingabale abantu batubethwa kuthini engishumela mhlabeni lo ngishumela endaweni lo ngithi mna uDavid uYobe ngento zonke wathathelwa yonke into kanti kuvumelene kusayinwe i-agreement phakathi koThixo noSathane ngabe izinto ofakwa kuzo sukuthi bezazi ezi-approve manipinde la lufa ndingezinye izinto nemingxunyo ongenakuwe kanti uthi ufake isignature savumela mina noJesu wami savu mina noJesu wami savumelana kunendawo ngene kuzo wathi ukushilo uThixo kanti kwethembi ilabrashakane bebeleso kunezinto ezibulahlekeleyo kanti abasezulwini basayinile ngawo ukuthi noma ungazithatha izinto kodwa khona imeli mazi ngayo ngeke asuke kulo kanti izulu kwethemba kwalo lidela yekela nezilimo sokade uzovela amandla nawo kanti kusele phansi wasayinwa phansi kwabhala idate wabasezulwini nabakaSathane bahlala phansi bahlala ku-round table ngempilo yakho lavela izulwane ngiyabethemba lavela lingapho landimthemba ngokunezinto kade kude manikawuye sibone kade ngendinisele ngayo mphefumulo zange udala ngenza umphefumulo wakhe ngekuye bebekeni wahlala phansi ngempilo kaYobe uthi uThixo jonga umkhonzi wami uYobe waveza wathemba le impendulo ngizana nijonga isizathu abakukhonze kangaka into okomenzela konke walibala ngale vesi uyifunda Adonisi etohlala mphile ibaleka ingozi bacinga ngaba uYobe umkhonza ngoba enezinto kanti ubamba isikhilelo soba ohlala mphile ibaleka ingozi kanti uba nesikilelo soba ohlala niphile webaleka ingozi njengoba ethi ukuthi umkhonza ngoba nezinto hayi noba zingathathwa kodwa ohlala niphileyo uyayikhonza inkosi noba zingathathwa izinto sihlupheke sibe phandle kodwa ngeke silitshintshe igama lakhe noba singabetheka izwe lisibone kodwa ngeke siwatshintshe amandla akhe kwenziwa lenhlangano ke ngoba ngobuke Yobe bathatha yonke into kuye kodwa ngiqinisekile ngeke ayeke ukukhonza badilika yonke into badilika mizi kwafa yonke into kufa abantwana bafa yonke into indoda isisitshebe yesona kwazovela amazwi aseziphelile wathi ngeze emhlabeni Samshukara kwa nabato ngeze emhlabeni ngoba nabo abantwana abandinabo ngeze emhlabeni ngeke ngeze naso sashiwa kuwe kazingekho sivela kuwe ngoba le mpilo ukubuyisela kuye nilanda uba ndake ngeze ngingekho futhi nakani ubheke ezulwini awuyangingekho phila yena thathileyo phila kodwa impilo wathatha kodwa igama lakhe malizuliswe endelukasakala babababasa yena bendikila phinde wathatha kodwa igama lakhe malizuliswe phakathi kwabantwana abangekhoyo phakathi kwezinto zakhe ezifayo kodwa wathi nakhe ngenze emhlabeni ngiyise kwaye ngaphinda ndibuyele ngiyise malithunyiswe mathi vayina manje sisotho namhlanje ukuthi nakulonyaka malethweni
ubomi sinabo abakungekhoyo kodwa sakhe seza sihle. Mahlalelwa sisinandi sisiphile soba andimkhonzela uThixo ubengenzela nakayengandenzela Thixo omega thuna akutshintshi mutho ungithandile asimkhonzele uba sibheke engcwabeni kodwa simkhonzele into yoba ingozi efikayo mafike esedwaleni. Asimkhonzele into yoba umngcwabo wethu ubukeke kakhulu kodwa simkhonzele into yoba noma kufika ingozi fike esedwaleni. Uyahlalelwa edwaleni. Kunendoda dala nekhanda baselibhizi ngoba bake bahlasela abantu behlasela bephiliswa kabuhlungu kodwa emphilisweni kabuhlungu befuna ukubulawa kodwa into abayibona ingcono kubalekela enqabeni. Khangeleni izinto zinzima bebhubha abantu kodwa into abavele bayenza abantu bashiya imizi yabo bashiya yonke into bashiya police station. Sengathi le nto nemali waphela umsebenzi likhona namna umsebenzi ngoba khona uzomangala uthi nansi ingozi ikhona babele babalele encabeni. Haleluya amabuya ngamazulu kathumana nganyandazi waphela umsebenzi wasesibhedlela lahlala ngathi azikho esigulane kodwa bonke abantu nabangcwele ehlekile bathi khona indawo masibalekele kuyo. Savala isongo abantu abamoshayo bangabikho amadinda alahlala agqamelelana ngoba abekho ababanjwa nabagwetwayo kwaphela icrime esweni kodwa abantu bajongiswe babona ukuthi khona indawo engcono emesibalekele kuyo. Elamashakale bebebesha zavali siyobisa utywala bakhona kwakukhona uwalo uthengayo bonke abanininayo baphelelwa yi-appetite yokunxila bagathi mncambo kwamele kufile niyeni babathandekayo angazi nobanye bavala abathengisa ikuba ngoba wonke umuntu wekena-appetite yotshayo ngoba babona into yodwa uma babalekele kuyo. Sentsho nabathakathi banqatyelwa ngamaklayenti ababona bahlukumeza elabashathali babasa nampundulu zahlala emizini ngoba asinamsebenzi ezingawenza. Ayalindibani thini nabathakathayo bahlala belindile babangajonge emtshinini abangabahlasela babangajonge esipilini abangabalimaza bafumaniseka into babonke abantu abafumaneke bonke abantu babheke enqabeni lamathala bashata alamantelebresha nabanye mkhulu bafuna uzibuyisela ngoba bezilanda khona ngoba senamsebenzi elamandele pepeshakala babasha babela babela besingi akusekho yedwa engasihlumeza impilo yakhe sibangathumela ibhombe zobahlasela sibuyela kuthi
singabathumela amadiso kodwa baphuma bephila singabafakela umane kathoni baphuma bephila ingabe lento isenamandla nabangamagqirha bengamaqhele babangawaphehla amathamba akho muntu uzovumisa kwabangabe mina ngabala bekaba kona nawusasa nabanesibili zoba nangu ndisende foto yakhe ndifuna into yokuthatha inaliti uhlabe kuye kuthiwe mhlabe esipilini uba ngahlabe esipilini akho nto yenzakalayo ngoba bonke abantu bababekele enqabeni baphelele ngumsebenzi abathakathayo ngoba nabo bayahlaba esipilini sibuyela kuvulo sazobakona usiko lunjalo Mbonile uThixo ehamba nami. Wazi amadliso ndawo adlayo kodwa ngisekho. Wasazama ufakazi. Lapho sithandana ngayidli ngoba ndadliswa ngayo. Kodwa namhla liphakanyisiwe esonweni. Advance when you keep watching and I'm gonna turn. There's nothing in that it didn't go to the body. And then they cook up salad Yamazabani. It's a target. Not talk to him bad, they cook up salad Yamazabani. Again. Bengifuna ukuveza ngesizathu soba why concentrate ohlakaniphilele ibaleke kuze funda nonesi thandaza Chapter Magweli, chapter is number 9, yeah verse 51. yeah Kwakukho inqaba ende eliqele phakathi komzi. ndifuna le ngoma netuni yathi enqabeni kuJesu thina
Ayikho enye into esizoyiveza. Nansi inqabe kuJesu. Nansi inqabe kuJesu. Funda kanjani lesi standards? Chapter number 9, verse 51. Kwakukho inqaba ende elicele phakathi kulomzi. Kwakukhona lenqaba elithi kuJesu, ya. Abalekela khona onke amadoda nabafazi nabemi bonke bomzi. Apho ke kwakukho inqaba eyomeleleyo kunene. Azake onke amadoda nabo bonke ababhinqileyo. Benza njani? Bangena kuyo. Basi yebona ngithetha. Kwaphela ithenda ukugqiza. Lapha imithiko nemitshayelo yakhona yambamba. Nabavisa abanye kabuhlungu ba, hey. Nabanemali yavele baphelwa imali. Ikhona imali ya-valueless. I-airport akwabukho ababhukayo bathi siyaflya. Yathola ibusiness. Yazizwe eziningi abantu abekho. Nabahlukumezeke kakhulu abafumane. Nebekade besilisi yamazi bawulilela ukuthi ababi. Nabakade benkinga ngenxa yobomo obunzima ababikho. Nabakade behlukumezeka ababikho kodwa yayinqabe khona. Ithi babalekela kuye wonke amadoda nababhinqileyo. Shumela kwenye ndawo. Sikuyamukela uYesu abantu nabazamamukela ngoba sekunempundulo naye. Ngiyayibona lento kaYesu. Cha ingxaki yami ngayini ngomama lo. Kanti ke kwathi kanti ingakaze lifana la bekhaya. Anathi ngiyayibona le kodwa ububi esekubenzile ebantwini unokuthi kongaxolela nami nje ngoba kudala ndibalilisa abantu, kudala ndibahleka abantu, kudala ndibayuka abantu, kudala ndingabafuni abantu. Inzondo enjengami ingangena kule nto. Vela manu abakha vele uyawabona vela bona nawasalu. Athomi sihluphe sinjengami singathwala uThixo. Hayi. Kodwa lithi bakhe babalekela kuye bonke abantu. Lufikile uthando. Sethi umdala kangaka ndingabasamkela lento yomntana. Ayina age. Uyesu simshumela yintethe enkulu madoda. Ingwevengala. Ilizwe labasinawuze liguge. Libe nezindlu, libe mkhulu. Kodwa izwi lakhe ngeke litshintshe. Sendinje ndingafika njani kuYesu? Ngoba izwi lindibethe notywala babhala kubenzweni iziyobisi sendiphila ngaso. Kodwa bakhe babalekela inqabeni abantu.
Yesu inhle. Kodwa uJob sikhuphe 5 years nansibuko. Tabasathini. Tabona ngiyibona into kaYesu nasi benefits kodwa hayi man. Ndizikandi kucinga. Ingathi ngalona. Inhliziyo yami iyangifuna yena kodwa izinkumluzi. Kodwa bakhe babalekele enqabeni abantu. Bekhona nje. Babalekele enqabeni. Abantu funda Johnny singithandaza. Bazivalela bakhwela phezu kwentungo yenqaba leyo. Bathe xa sebengenile benza njani? Bazi. Unoba waze wathi ebantwini izantsi sakhe umkhombe. Bathi uyahlala. Bamandelwa zizinto zabo, bamandelwa kubhampa side to side. Bamandelwa zizingoma ezitrendayo ngoku. Bamandelwa nje butywala ngoku osebukhoyo obusestylini. Ngoba notywala buhamba luhambe nesizini yabo, bekhona umfikayo, bekhona umthile, bekhona umthile. Andikhumbula isizini yamaboy. Yes. Umambo uyathathela. Andike ngokumambo usho mthana ngalo luthula. Ngoba ibrand yamhlophe. Into yanebhombe ngaphandle. Mama bangena umgalelo ukuthi umambo yazi bemningi. Ngoba yabona abadala. Nentombi ezincinci zathi umambo. Yaphetha lento ke. Hayi umambo yiko vintage ethi. Umambo ngumthile nyana. Yabona ngo makazi yayimako indicela nyana ubanyana yabona ngo nokusuka bekanqe yona nomoya bathi mamoya mbeka abala maxhego aya sibhoko bangene teenagers sabethi brutal sabethi ama-strong boy la sweet. But no smart. My pie is a sweet boy. That's Zara Mama Singara Babuti. But no Makoti Kameo Baga. My name is Kalama. What's a good way? I want them on the boat. I want them. Kututana nje nomgidi walapha igogo selkhona. Sathi akuyibeka lula le ukuthi waye noma kuyothengwa umntana ungalili bani igoqo labafazana. Ayibongwe. Hey, ngiyam. Ngiyapha. Sendichilo nami ngiyama. Jabia tuyana ndira. Sebenzile nto zikupa zikopha zamabomba. Hey! Ngikani jobende ngokama ndi live but ndizonikhupha bazinzwayo. Kaniyeka nemigalelo notywala. Hallelujah. Sonikhupha. Eka nomgalelo notywala tuzobonga ukuthi ndike ndapanga letywala ndingumfundisi. Awuka ndizokuba. Uka ndizokuba. Themba engakhululona uhlale soba ngeweekend. Uzoka ngelikoko lana. Amen. Amen.
uShoprite uneshopu zintathu. If uShoprite londawo ishopu ezikade ezimbili ezinamahlanu zethu angelayo. Wakodwa uCheckers akananga ngelayo. Tunayo. Wakodwa uSpa akanayo unondawo yokutyaba phakathi eshophu. Then wanayilika uBoxer okwakutyaba phakathi nekeni nendawo yamadothi lodwa. Neyiphi supermarket enkulu mayibonge ba neyiphi supermarket enkulu iba nale ndawo yamadothi. Yathiwa kamandi liyasespa noma liyaseshoprite licacisa into eshoprite lika. Le umuntu yavela kwathiwa nguTops. Sesiphezulu. Tops. Makade bakazazi into ezithi makade kungenele backtops. Ati ikhangela preacher likangela uTops. Uyayibona ke phakathi uTops into. Dr. Wisile dad. Isizathu lokuqala isupermarket isizathu soba zibenezile. Iyona backbone enkulu ilika kanye supermarket. Nemali embalwa yelika ingaphezulu nemali yenzo isupermarket. When uyayenza igrosa ye1000 rand igcwala itroli. Elika 1000 rand iba zibhotile ezintathu. And umuntu athenga elika akathengi less than 200 to 100 rand. Wena uyakwazi ukuyothenga into ye30 rand ufune no cashback of 10 rand. Elika ukubheka elika uyaqonda uba ubone Hennis Hennis kala ku 499 rand. Kuba ku best mamas kude ku best sibasa. Ithenge ukabeka 500 iphakaza. Ngibase kuqala yeyijongela nje. Ibale lokuqala ngawubhathethela into ngathi teqhabe nisi 10000 yotshwala. Ngoku ke ngoku ithi iBhayibhile ke ngoku benza njani cecemba ngiyeke ngoba nithiniwe ngiyabona. Bazivalela bakhwela phezulu kwentungo yenqaba. Into yabathenjayo xa sowungenile emkhoneni qiniseka uyalivala icala. Sukholwa usenothoma bangakholwayo. Alikango ngoba awuzibona manje. Kaloku uthoma uzakwazi usemxebeni ngoba usokusoba everyday uzambona. Uthoma uzomane kuphathela izinto akuphathela hayi kalothoma ube uthandazile uzawukompromise. Valikango xa usenqabeni udile nento zasemkhoneni uzobona ukuthi funda ke bangena abangaqala emveni koko bakhwela phezulu kwentungo yenqaba leyo bathi ke ngoba sebengenile bayibona into abasifela bezami because uThomo senganikwazi ngefestival mandinyuke ngoba phezulu ngoba ibalento baxa sowufika emkhoneni ube ngathi unigeza lawa moya ngoba lento ikwenzela uba nongafika ukuwa uxa uzibone evidweni uba ngathi qo ndigeza nyama. Ngoba kuthiwa yey ingathi umcebela ikhambu uthi yey ndingathi ngabheka encabeni wafika ke uAbimeleki enqabeni ende walwa nayo wasondela emnyango wenqaba ende. uAbimeleki wafika walwa nenqaba kalwa nabantu ngoba xa bephakathi enqabeni uthi abanamandla okufumana
ngoba ubuyela ufikela. Lithi iBhayibheli ke walwa nenqaba kaliselwa noThixo. Into omkhombothi le ophumi sathi uyona uThixo esweni. Walwa nenqaba abantu bengekho kwizinto sezansi bephezulu kwenzekani? Wasondela emnyango wenqaba ende. Ukuze ayitshise ngomlilo. Yasuka inkazana ethile yaphosa ilitye lokusila. Yenza njani bazalwane? Seyiphakathi enqabeni kodwa yaphosa ilitye ethabeni. Ilabashathali bababasa. Selukhona utshaba ludlule ngandazonke kodwa yathi senqabeni madoda. Yaphosa ilitye ethabeni. Nalilitye linguYesu. Yaphosa ilitye lokusila ngaphezulu enhlokweni ka-Abimeleki. Yamtyumza ukhakhayi. Usukelane kule nto? Ngizothi ihlale enqabeni. Emama etata yebhudisisi hlale enqabeni. Ngoba iintshaba zakho ngeke uzilwe ngawakho amandla. Ukunqoba kwakho ngeke ukulwe ngawakho amandla. Nabakuhlekayo ngeke ubagqibe. Nabangakuhluli ngeke ubagqibe. Kodwa ngizothi hlale enqabeni. Abantu asewuhlele enqabeni vele bahlibile. Ulwengaye madoda athi hayi bazalwane athi Nkosi ndoda. Uyasifana besona yesanga. Lento kaYesu asingatyiwa kodwa silangayo igama likaYesu. Sesikhona nevaselina kodwa sinywa ngaso ihlale enqabeni. Ngokuhlala kwethu enqabeni sikhuseleke. Ngokuhlala kwethu enqabeni sikhuseleke. Avele nguThixo. Hlale enqabeni nguYesu. Kwenzekani emveni? Yayiphosa phezu enhlokweni yakhe. Yayiphosa enhloko phezulu. Yamtyumza ukhakhayi. Yamtyumza ukhakhayi. Kudala ulila kodwa ndasithi kawuthatha neli litye linguYesu. Ndithe xa ufika ungabona izindonga zendlu kodwa khona into ekhoyo phakathi. Uzeke uThixo uzangamthuki. Hlala kule nqaba. Ngoba ikughilela imihlolo into yoba ube senqabeni. Wonke ohlakaniphileyo uyayibaleka ingozi. Cela sivala amehlo sothandaza. Ela makhosha mthala.